Evo kako se registriraš kad dobiješ link i pogledaš video, jel da? Kao tu. Klikneš na njega i na YouTube-u ispod na YouTube-u imaš link i ovaj ide broj. Znači klikneš ovdje gore na taj link i onda upišeš gore taj ide broj, to je preporučiteljski broj. Tako će ljudi isto kod tebe, kad se napravi, isto daš taj link i samo od njihov taj tvoj ide broj daš. I onda oni upišu. Kako sad upišu? Ovako. Tu klikneš, otvoriti se stranica i onda ideš ovdje Become a Premium Partner. A ako ne želiš biti Premium Partner, znači poslana partner, onda ideš ovdje gore i klikneš ovdje Customer. Svi customer, znači stranka dobiva 10% popusta kada oni se sami naruče bilo šta ovdje unutra u shop. Kad idu onda se može pogledati za prevenciju. Okay? I onda i ti dobiš proviziju na to kao poslovni partner. Okay? Znači ili customer ili ovdje dolje Become a Premium Partner. Kada to napraviš, idemo sad recimo Become a Premium Partner. Ovdje sad ovo preskočiš, ništa ne radiš, nego ideš ovdje u Continue. Tako. I sada ovdje upišeš taj ide broj koji si dobio ispod YouTube linka, YouTube video, onaj link, ili naravno, ako nisi direktno kod mene, onda neka ti da osoba koja ti dala taj video, neka ti da taj njegov ide broj. Upiši od njega ide broj i onda ovdje samo se registriraš do kraja. Ispuniš podatke i to je to. I onda postaneš poslovni član Emerenta. I kako onda dalje, još jedanput si pogledaj video, a za sve ovo ostale informacije ili me ovdje kontaktiraj, naravno ako si slučajno naletio na mene ili kontaktiraj osobu koja ti dala taj video. I plus toga možeš podupreti ovaj video kanal, tako da baciš jedan like, preplati se na ovaj kanal i baci u komentare neko pitanje u vezi videa ili ako imaš neko pitanje, tako podupireš ovaj kanal da još bolje mogu ljudima dati informacije. Ćao, čao.